Tātou ainga o pasalau. Ia e mai se foi le malo le atunu i on tulang whaalupe. Mamalu whaale atunu. Ia e mai se foi ia le tātou atunu o lo mawhai o na maua mai le nei whaasalau ngai tono Samoa nei. Ma atunu i whafo. Ia atonu o po kalame masani whaale vai aso. Ia ai mai se foi o se dei tu ina atu el tātou malo. Ia ma le vainga mamau el tātou malo. Ia wha malama. Ia le pito la au po tiu te tau ave el tātou malo. Tātou mata upu mua i lalo lava i ngā fono el tātou ka peneta e pe on whaatino i pea tātou pontanga i vai asta itasi. Ia i lalo tātou po kalame o le Overseas Medical Scheme. Ia o tātou po kalame lea e tele ina a watuai e tātou tangata fo i lo o whiangai mawhitianga o le tino. Ia sa wha maonia i le neiva i aso le awina ato ngase to tolu i intia mo tonga pitinga. Maolo wha wau pen nei po kalame le malo mai optu sao e le o wha ititia talo sanga e tuina mai pea i le tātou ka peneta ia ai mai se lava o le sa ilinga o tonga pitinga e pei ona le mwhai on tonga pitia i tono tātou watunu. Ia o le tualalo masani e tātou whai ngā malo tuina atu pea. Ia tau tua nalo tātou soifua malo lo ina. Ma bawe siaki se fō mai pe a whai o whaalongo ina le ato atoa le malos. Ia e mai se lava i la ato wa afia i wha mai o ngaonga e pe o suka ma le toto maulunga. Ia o ngase o le fatu. Ia mai si wha mai le pisi. Wa afia aisi o tātou watunu. Mta upulo na lua. Ia o le tātou po kalame o le Sports Development Fund. Ia po le tātou vai ngā tupe fo ilea i lalo nta ngā luenga o tālonga. Ia ala ngā oa malifia tangata. Na wha maunia i ka peneta le wha amatu ina atu le se la wono sfulu lima awhita la mo le wha moe le au laka pipa i Samoa. I le awa i atu le i Australia mo le taamisanga le Pasifika. O wanoa nei e mau e au ta alo Samoa e tau vai ma le au i le vasa Pasifika e tau a tele. Ma le whata au al tātou malo i le atina enga o ta alonga i le atunu. E au ona si itia al tātou loto i fale. E le ngata i tau vanga i whaatino i le atunu. A por kalame wha al tau sanga. E maisi le whata awa ina o le vainga le o tama matene ta alo. Mai la tau e whaafoina ta alonga ma asosi ta alo. Po le isi whamatalanga whaingofie. O le ati na ina o ta alonga. E te tau na maalosi ma abel whaatao e te tono o tātou loto i whale o le atunu. O isi a tātou mata upu ia o ta iau le asto na i le afiafi ia o le ata tala aloa ia i le ta mirsanga. Si o mea mafa ale lalangi Samoa nei. Mo si fia o stai mua le nei, o tali malo ai le atunu o le Pasifika, e au fia i ma Australia ma New Zealand, i le nei ta amirsanga tele. Sa whaile mātou wheloa inga, ia malperstene fo ia tua pepe, ia o leo lo tūla i mai le foe, ia e ono sfultolu atunu, ia o leo wa umon wha amautu mai o lo awai mai, ia o lo wha amautu mai ai le awai mai o le awatu Asia, o Europa, ma tunu o tau pulenga o Britania, Amerika i saute, ma le Pasifika i le nei ta amirsanga. Mo sa moa lava ia te o lua sfulu tato au o le atau sinio i vaenga ese o le nei ta amirsanga. Ia te talo fo il tato watunu, ia sos faanga tama, ia e manuia ina wa tato mapo fo il tato tapua inga, tato tapua ia faiva. Tam whanau Samoa o le atau sinio i le neita amilusanga. Ia whamalo fo i le fionga prestene i atua pepe Cherry Warwick ia e mai se fo i lato komiti mo tape nanga umol nei whamoe. Ai mai se tape na ina ato le tato awa le atau wā.
O le tātou mata upu lona wha, ia atono vaenga lava ia le au te lenga o le whaasolonga le atina e le tātou malo. Ia o le vai aso fo ile nei po anafi sa whaalau i loa aloa ia le tātou loko, po le sini au tu o le tātou po kalame o le ono su whatau sanga o le tūto o tasi o le malo Samoa. Ma i fo iwa a mata tuai tā penanga o le patipatinga ma tā penanga o le tātou tūto o tasi. O le aso lulula nei na whaalau i loa aile nei whailonga ia ma le au o le whaamanatuina. Ia o le tā penanga o le tātou tūto o tasi. O le sini au tū, Samoa o tasi mo se amatanga fōu. United for a new beginning. O le foi o whaamautu tātou po kalame a mata mai le aso tolusu tasi o me se ia whai wina i le aso lulu, aso tolu o iuni, lua olua ono. Ia ma ua whātātia foi le whaalau ilo ai nātou vaenga ta itasi. O le po kalame mo le nei tausanga. Ita i o soa komiti, ia ta itasi o komiti o tāpenanga. E au fia ai le po kalame mo le whaatulanga ina o solo whaaloalo, ma sauninga aloa ia whaale malo. Ia po kalame o whaafifianga. O tuunga whautasi. Whaafifianga sui whewhiloi maisi vaenga tōngia. Ia o tāpena ina le tātou komiti. Ia pato amai anei le mātou wheloa inga ma le tātou komiti. Ia o le foi o whaamautu wai le tele o vaenga o le anu whale o tātou po kalame. Ia awa lava tāpenanga. O le vaenga lona lima, ia o le tūlanga le pensini, ia o na waafianga le vesi le Middle East, ia o le vaiaso o tuana i sa whaamawina i le update o tātou suau o mal pensini. Ia o le taimi nei o lo mautu mwhaatuatuaina le tūlanga o sa palai o suau i sa monei. Paulava le tūlanga o lo mataitu o le whaititi o sa palai pe a whaia e a fia le schedule va suau o lo tātou whaalangolango iai. Ia maolo o iai se whainga manino al tātou malo e tali atu wai tūlanga whapea. Ia ai e tā ua pele mātaala tātou ngā lue whatas. Mal tātou no whasau ni uni mo nu tau e ono tūlai mai. Ia atono o le whai unga o māsin taitas. Ia o le foi o le atu ina mai e foi i le vailuanga o le po i le amatanga foi o le māsina o me. Ia o le amaua i foi tātou tau o le sua u fo. Ia mai ta ua pea le tapua inga le tātou watunuu. Ia, au fo'i ne i pole male o lava le tātou tāpenanga, ina ua mai a fo'i le mātou fontanga lea. Ia, e pei o nālo atua i fo'i tātou Energy Board. Tātou mata upe so o ai, ia, o le whaamalo sia le o le saunga le mo Samoa e ala le te atu i fuala au whasaina mo na fianga. Manato le nei vai aso e whai asinga pisi o le tātou vai aso le nei a tonu e a ngā i lava le au ngai tasi. Mai le tau whailo se tasi le nei o wha mua le tātou whai ngā malo ia mauti no e tafi e sea ia fuala au whasaina. Vai aso la le nei na whaalau ilo ai nisi o ati nae polo keti e ngā lue whaatase le tātou malo mana paanga ia ma tātou development partners. O nei po kalame au fia ai tātou masini ma tō mai whapitoa e mana o mia e su e pe detect ai e fuala au whasaina ia ai o ati nae e whaamalo si ai foi. Ia le early detection ma le early prevention ma le ngā lue whaatasi masui o nuu masui tamaita. Whamaumaunga tu ina mai il tātou mtanga luenga o leo mai le masina o Januari anga ila solusu tasi o Aprila lua olua ono. E silia ma le selau montupu le au whai o tangata sa afia i mata upo fuala au whasaina. O loo au fiaino fuanga i upolu masava. E au fiai le taulanga o lunga o le wafu ia manuu mala le whanga. Wailo ai le fisota inga le mau fuala au whasaina ma au penga whasoltu la fono. Ma whaatele ina ai le la matia o le saunga le mua le atunu. Ai mai se alo ma whanau. Wa whamaunia le awai o tupulanga talavou e au fiai mai la tau sful wha i le sful lima tau sanga le matutua. Ma whailo ai le mana o mia o Paul Kalame pui a mua tātou tupulanga. Ia ma o le au lava lea o lo o mana o mia le tātou ngā lue whaatasi o le malo ma ana pa anga uma.
ia ai mai se tai o fioanga a wale mal puipuia o tātou whanau mai loa tuai se li poti lata mai i le whaasolonga o ati na e patino lava le tātou vaenga o tupe i le tātou Samoa Housing Corporation ia o vaiasa o tuanai ia na whaailoa pe ngā diglea loa ia i foi ia le tongi na mai o le tātou dividend ia ilo na whae lua tesi ma le 2 miliona i le malo e tau ala atu ntanga alwenga whaala putonga le malo ia mo le silafia o vaenga ia o lo mana o mia i lalo tu la fono le tatau o whaala putonga uma le malo o na tutongi mai dividend i le malo i le mawai leo lato tupe fasili Mafso soani ai fatu peina o ati na el tātou malo. Ia, paune o nisi o mata upu ua mawhai o na tāpe na inatu. Ia, a wale longo puia li o le malo le atunu. Ia, ai maise ai foi ia le nofo sila fia. Ia, i whai unga le kāpeneta. Matu langa o loa ngā ia i ati na el tātou malo. Ia, malwha alo alo. Eu mai tau ni ko ile tu la ko ko le ni se a mai ko la se a te se la na se ma se na ni sa tu la na le no pa tu se tu lo ia a tono le sa fa manino ai le vai aso lea ia le malanga atu le fionga i le pandemia o lo fai pe ma update ya status ia o lo manuia lava le fionga le pandemia so longa leia na tonga fitinga ia o lo ia il fo fuanga e toi taliu mai le atunu i le vai aso fo ia o lo so longa le fatino nga wan tonga fitinga le tona mene a matatai au ia le fua batu se le tato ona a pai o se taso por kalame pato otomo se Singapore sa va tenele mo a tato tata alo ta alo mali pa pe fai la so ispuipa o ese po forma ko le malo lo fio mai ia tole ko le va na fai a ia tu pe mo fa mania na to puri fa mania mai pini o ese po forma malo fa tino se tu la pa pe la soria o se tenga na tu mai fa mania ia atone e altato pokala me o pineta waloa le atunu ia e fai asinga te leo le scope o le vai fo le committee vainga uma e awai e fo ila mai tūlanga tau tālonga ia ai o tūlanga lava le ai le itono tato pokala me le o le tuto tas ia o se tasi le o committee mai o itono le o le tato committee o tūfata singa e committee o tālonga la foi la wai ele la tau paketi tonu e whaangalua inai. O le nau ta inga. Ia e whaisina tele o ta alonga. Le iei loa le fufuanga le amatanga o tātou pokalame. E iei le sa vali whaapitoa mo ta alonga uma. Ai ito tonu ai o ta penanga o pokalame o tātou tuto tasi. O lo iei le paketi whaapitoa mo ta alonga uma o lo o. Ke loinga pe o waku le sifufitu ia ta alonga ese ia maau ia lea ua umo ta pena e fo ia tatou whainga malo e ala i lana pakete o tuto tas. Au le amana ia o le tūlai mai fo i o tatou tangata tamata alo. Ia e ai ale ilo ilonga tatou komiti lea komiti o pine tau aloa. E aloa ia i fo ia le latou fo ia latou fo ia tau mawhainga ma latou sa ilinga malo. O ke lo inga pe e lilifa lau whaafesili, ingi whaamanuianga e maua. Ia atonu e tāua le wa ai o le kāpeneta. Po o ata i alam whaing whaabai lea sa mulita i mai ai i le pai inga o mawai. Ia atonu i nai e wa ai e pe whaawau.
ia pe koe review fo ina ia mfai o nga au sia vai nga umai so for my na taxi familia na eto mo atu ya sili kamo mo lelo fio nga no retail wa sa o sili ko ilaw fio nga le vai so ten ia ko le se tu la na vai ya le se ni de ni ya o ma le lo sa fa kamo mo ni sa sa no fio nga se so ta i no office o fa tu o fa mo ia atonu le taimile nei ia o le lava ele io o mai se tali al matum tanga albema ia o mulsilfia o nei le fa mai el mako budget screening ia o ke loinga o ina le la atali ele e faisinga kele o ngai li poki fo ia o lo fa atali mai matum tanga alwenga o tupe inga ia avel fa mo e mautinua ia e o akulpa ia se fo o mawal tali o tato pa nga tupe le ole so ko malolo ina kamo molelo fio ia ole o mai tau atu mo mai ni ko te fa pe o fitu masi na ile ito ele to yo na ile CT scan le ile mo tanga sena sen to tu fa mo molelo fio ai ile tu langa ile tele o ngase lo talu sanga mo intia fa mo molelo e fōlinga mai o le whi au tā wale, tau mai mo mo mie tangata ia ni mau tangase ngase mo mai ia ni tong fiting i o le sili la lau fionga ka mon mo ia fōlinga so fini ngalo i tu langa mon mo le lau fionga o le last updates mai le fionga al minister o se fo maloloina olo ola kako scanners mantua po i kako scanners fo via le safa matu mai safa atupe mai tato ACC ia ola mai sia tato scanner o leanga ko fa pe ave sava ai atonu ke le lo po o le fa vai la ofisili masina talwai po o se mela tamai awale kasi se scanner tato msangal be ai fa tai tatia mai o le la fisilingia fo ile fiongal minister tulanga le tato masina se ya be dia sama lo pe yo fina ngalo le tu mai mo na o ya se no tanga se na se po ya e toma fitia o mai na se na se po le se fina ngalo lo e patino tato ngase o lo mana o mi ave ya tunu I fafo tonga fitinga ia le mfain fatino I nei tulanga la bai o le onga o le fatu pe o ia le lifa ia le tele o mai e tu ina mai ia a kongo o le vainga le na le tatou fainga malo mantua I pae inga talwai na o New Zealand le sa nga ia le avenga o tatou mai ia o lea sa fio le fiongal minister malanga ia foi pulenga e faile lako exploration visit I fiti ia mabainga foi o New Zealand o lea o mai tauina ai o whatatia mai ai o initia o New Zealand ma fiti ia e pe e whaisinga taungo fio fiti ia o New Zealand e whaisina taunga tā o ai foi o initia e kaungo fie le kau o lako tonga fitinga ai a kuula ia le kau o le pasese ma le tangata tausi mai lea ia pe o ingala e whatatia mai ai ai ile tulanga la bai o le foi bai tatou mai wa aveanga I fiti wa tonga fitinga o le fo to fo I mai wa telele suinga ia pe o ingale au mai ele analysis le ale mtanga alwenga le fiongal minister se fo maloloina mai ta ua le o le tulanga ua sa ili ai fo I vaenga umaia ona o titilo e tele o tarsanga o lo tuina mai ia ma o lea fo I o lo tatia ia tapenanga tatou loto I fale ai al mtanga alwenga o soifua maloloina ile titilo lea ile tele o tatou tupe o lo oanga ile fatupe ina o le aveina o mai atunu I fafo ai o lo o yaise tapenanga masa ili ilinga pe ai proposals o tuina mai le ta ua lea o mai o fo mai fapitoa ai ia lava totonga fo ia masini
ia lelei fo ia fausia se no fuanga e tala fea ngai ina ia mawhai o na whaatino lava tonga fitinga ia i tutonu o fo i Samoa nei tu ititia mautinoa a whaapemwhai o na whaatino i nei ia le au nanga lea o lona winga o le ato tele tātou tangata o le a mautinoa le tūlanga o le ei soi fua maloloina e mai se lava tūlanga o le fianga o le fatu ia e mai se foi o le tūlanga il mele o le whaamai no toto ia o le meale o le ave foi ia por kalame le tātou mtanga luenga o soi fua maloloina i le early prevention ave pel tau longo le tūlanga lava lea ia paleni le tau sami atono ina fo ile leo na ia tua ila lo tato pokalame le ale tina le tu malo le fo u mafai ai ona tau mafai e fatino ia meta me ai alom fanau ia o me ai alom fanau ia tau na paleni ma ia au sia peso i fo malo lo ina ile tupu wa el tamai titi inga ia mafai lava ona au sia ia vaenga ia le tūlanga e alofia ile te leo mai ia o lo fea ngai matatou teimile nei. Yeah. E tūlanga nei whautasi o le te loa le na whamani le fionga i le komsino le whakei di wai ai le whautasi leo mai atu ai lunga le whautasi le anu uri le whakei na kofua e mai anu whakei mai po le ase tūlanga o whaiona wha mautu mai lau moko wo atu po isa ripoti po mautu ia whautasi mai Amerika sa Ia, o lo tatia vaenga ia so ta inga le fionga le whailau tusi al tatou ka peneta o lo ngapa ma so ta inga ia wha avao malo e wha mautu ina mai vaenga ina ia mauti noa ai ia awa e ole vaenga sa whailoa mai e lima fautasi ale wha mautu ina pea au mai leila tau pokala meu tatia mai ai e lima fautasi ai a tatou lava ia o leo wha mautu mai ono tatou fautasi ia o lea ua uma ona le stala mai mo le tatou whamoemoe lea. O le sosoani lea mai le Samoa Housing Corporation le sa whalawia o i la fionga le lipangi mo sosoani mo na tau kia paimila tau na leo ngātu ko mo new homeowners. Ito e follow up to lava lau fionga po le pol meo o lo whaawau lava le sosoani whamomole. Ia, o lo utalia nei le lipoti. Mantua foi le unga Samoa Housing Corporation sa ave lu sosoani le tatou paketi. O le mtanga o le faltupe o atina ia kako Samoa Housing Corporation mal business hub. O vaenga ia tolu sa ave lu sosoani mal injection a tatou budget. O lela o te whaatali le teimi nei e toi au mai latou li poti tonu mai tau ina ai po o uma o ngā wha disperse ia awa foi lu i tau ngā whia ngai malatou o ngai tā wali poti lea mo tā penanga o tātou paketi lea loma nei ia po le leilon whaatinonga ai po toi mana o mia ia o ngai fua ia i tātou li poti ia le whaawa wina. Ia, moli le nganga al paftai tato au fasalau tu sai fo yo nei fo po kalame. Yo le au ngalava ia mal vainga al tato malo ta wala long puyali. O tato watu no i mata o puya ona sila fia. Ia ai mai se fo ia mata o pulau tele o lo fa pena ona fa ma ni ai lunga lau wal ka peneta. Ia mata penanga wati na el tato a fainga malo. Ia ina ia mawhai ona ave i pia se whaalawi loa. Ia ai mai se fo le tato tāpenanga mo le tato tuto atasi. Ia whaaftai sa mo i lau tapua inga. Whaaftai le tiu te fo i mam tāwhai o ia tato au whasalau. Ia tato tala soi fua le vai aso fo. Tato toi wheiloa ia i fo i. Ia inisi fo ia tato updates for ia manu te leina lau tapua inga Samoa soifua ma ia manuia.